Poštovana Skupštino, uvažene građanke i građani Crne Gore i crnogorske dijaspore, prvi predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju je prijedlog Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Dakle, u članu 1 rok za završetak obrazovanja, studenti upisani na Univerzitet Crne Gore koji su započeli studije po studijskim programima donijetim na osnovu Zakona o univerzitetu imaju pravo da završe studije prema nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme upisa na prvu godinu studija do kraja studijske 2016. 2017. godine. Ne treba ga posebno obrazlagati, a evo da kažem, Zakon o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju donosi se u cilju omogućavanja da studenti koji su započeli studije prema nastavnim planovima i programima koji su važili prije početka primjene Bolonjske deklaracije mogu pod istim uslovima započeti studije i završiti. Ovo rješenje će omogućiti studentima da završe započeto obrazovanje i izbjegnu poteškoće u slučaju prelaska na važeći obrazovni sistem usklađen sa principima Bolonjske deklaracije. Prema predlogu zakona, rok za završetak obrazovanja za studente koji su započeli studije prema nastavnim planovima i programima koji su važili prije početka primjene Bolonjske deklaracije i koji imaju pravo da završe studije prema nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme upisa na prvu godinu studija je kraj studijske 2016-2017. U odnosu na postojeće stanje ovim predlogom zakona se studentima koji su započeli studije prema nastavnim planovima i programima koji su važili prije početka deklaracije produžava rok za završetak obrazovanja za jednu studijsku godinu. Ovakvo rješenje Odbor predlaže na usvajanje. On je od velike važnosti za značajan broj studenata koji zbog porodične, finansijske ili neke druge objektivne situacije nisu uspjeli da dovrše studije upisane po starom sistemu, a koji bi bez ovakvog rješenja izgubili trud i uspjeh postignut u prethodnim godinama. Zahvaljujem. Želite i drugi zakon da obrazložite? Drugi. Izvolite. Drugi zakon, to je predlog zakona o izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. U članu 1 pravo na budžetska sredstva i člana 7 ovog zakona ima politička partija 6 mjeseci nakon gubitka parlamentarnog statusa u visini primanja koja je imala u posljednjem mjesecu prije gubitka parlamentarnog statusa uz odgovarajuće usklađivanje. Na ovaj način se rješava, možete li malo da smirite samo, ne čujem. Molim vas da čujemo kolegu Popovića. Na ovaj način se rješava konstantno teška situacija u koju dospijevaju političke partije nakon gubitka parlamentarnog statusa u odnosu na obaveze prema zaposlenima i njihovom momentalnom raskidu radnog odnosa kao i svim ostalim materijalnim troškovima iz redovnog rada. Ovim bi se premostio kraći period analogno pravima poslanika po prestanku funkcije. Dakle, mi znamo da mi imamo pravo na godinu, to smo usvojili, izglasali za sebe, imamo pravo na platu, ali ovamo danom izbora prestaju sva prava dosadašnjih političkih partija, prestaju sva prava zaposlenih. Mi imamo po nekoliko stotina zaposlenih u nekim partijama. Od ovih partija, mislim da ih ovdje ima, je li tako, gospodine Damjanoviću, 18 parlamentarnih, a 1/3 vjerovatno neće preći parlamentarni status. Što će se dešavati sa ljudima tim koji su zaposleni u partijama? Oni nemaju pravo ni na otpremninu, ni na što.
Dakle, to su najviše diskriminisani ljudi u Crnoj Gori. Oni tog trenutka idu na ulicu. Da ne bi se mislilo da je ovo radi liberalne partije, liberalna partija će biti dio vladajuće koalicije sigurno i u narednom periodu, bit će parlamentarna partija, liberalna partija nema ništa. Nema ni auta, ni kamione, ni avione, imamo 2 zaposlenih, mi ćemo se lako snaći, ali solidarnost prema ljudima iz partija mislim da moramo da pokažemo. Ne možemo se samo boriti za sebe davati prava godinu dana, a svima ostalima kako ih je volja. Zahvaljujem. Hvala. Molim da povedemo malo računa o vremenu. Stavljam na glasanje predlog poslanika Popovića da se na dnevni red stavi predlog zakona o izmjeni zakona o visokom obrazovanju. Otvaram predlog odbora. Hvala vam. Otvaram glasanje. Hvala. Završili smo glasanje. Ukupno je glasalo 54 poslanika, za je bilo 54, nije bilo protivnih i uzdržanih i konstatujem da je ovaj predlog kolege Popovića, odnosno odbora, jednoglasno usvojen. Stavljam na glasanje predlog poslanika Popovića da se na dnevni red stavi, završili smo prethodno glasanje, molim vas otvorite sljedeće. Stavljam na glasanje predlog poslanika Popovića da se na dnevni red stavi predlog zakona o izmjenama zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.